السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. كان في حد سألني انت شغالة بباترون ايه بالظبط؟ فانا يا جماعة شغالة بباترون ام احمد. عارفين باترون ام احمد؟ ايوه، ابو ام احمد اللي بتجيب القماش وتطبقه على 4 وتاخد ترفع المقاسات وتحط المقاسات على القماش وتعمل الرسمة بتاعتها على القماش. انا شغالة بالطريقة دي يا جماعة، ويشرفني ان انا شغالة بطريقتها، بطريقة ام احمد. يعني ناس كتير جدا بتقعد تتريق عليها، بس انا بحب جدا الطريقة دي وسهلة جدا، من غير قوانين ومن غير اي حاجه، والحاجه بتطلع معايا مظبوطه وبتطلع معايا حلوه اللهم بارك. فاللي عايز يعرف طريقه ام احمد تعالوا اقول لكم طريقتها ايه. يلا صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه، انا بحب اشتغل طول القماش واشتغل على النسيج، ما بحبش اقلب بالطول عرض والعرض طول الا في حاله واحده، لو هشتغل كارتيجيان او اشتغل حاجه واسعه، او يكون اهم حاجه القماش ما فيهاش مطاطيه، عشان خاطر لو فيها مطاطيه خلاص كده بعد غسله او 2 او 3 هتلاقي الموديل اللي معاكوا راح في داهيه. يعني النسيج اشتغلتوه عرض والعرض طول وخلاص. بصوا بقى، ده كده معايا الطول بتاع الشميز اللي انا عملته، اللي انا هعمله بعد ما طلعت منه الطول بتاع الكم. ده كده الطول بتاعه زي ما الطول اللي انت عايزاه بقى، 80 70 عايزاه 100 اللي انت عايزاه طول الشميز. ده كده معايا يا جماعه على المقفول، القماش كده على المقفول ده كده بيبقى 75. لما اجي هفرد القماش كده معايا، هاجي افرد القماش كده هيبقى 150. فانا هطلع من واحده الظهر وهطلع من واحده الصدر. بعمل ايه بقى؟ اجيب كده معايا، اروح عاملاه كده على 2 اهو، واعمل دي كده على 2. ماشي يا جماعه، دي على 2 ودي على 2، واروح جايبه معايا كده حاطه الظهر من فوق والصدر من تحت، وانا شغاله احط الظهر من فوق والصدر من تحت. وبجيب معايا الدبوس بتاعي الحلو ده كده، واروح حاطه ده كده وده كده بعد ما بظبطهم مع بعض يا جماعه، بعد ما بظبطهم كده وكده اهو. ماشي، بخلي بقى الصدر بتاعي ازيد من الظهر ب2 سنتي، ازيد من الظهر ب2 سنتي. هتقولي ليه؟ هقول لكم ليه وانا شغاله. تعالوا كده اهو، نقرب بس الكاميرا هنا. اول حاجه بطلع معايا الدوران بتاع الرقبه وبقسمه على 5، واللي بيطلع معايا ها يا جماعه باخد من اول هنا من الناحيه المقفوله، من اول هنا لغايه هنا. ماشي، من اول هنا لغايه هنا بنزل من هنا 2 سنتي كده اهو، واروح عامله بقى دي كده اهي اهي، واخدها دوران كده واطلع من هنا. ماشي يا جماعه، واجي من هنا برضو اهو، اروح طالعه كده 2 سنتي. ماشي، 2 سنتي كده. ماشي يا جماعه، واجي من النقطه دي، من النقطه دي اقيس 7 سنتي اهي 7 سنتي سقوط. ماشي اهو، 7 سنتي سقوط. ماشي يا جماعه، ومفروض دي بتوصل بدي اهي، بتاعه الخلف دي بدي، بعمل دي كده اهي. ماشي اهي، واجي بقى من هنا كده، من هنا بنزل 3 سنتي، ده الظهر يا جماعه. ماشي، بنزل 3 سنتي كده. ماشي، واوصل الكتف بتاعي بالسقوط اللي انا عملته، ادي 3 سنتي. ماشي اهو كده. اجي بقى من 2 سنتي اللي انا عملتهم فوق دول، اوصل برضو لغايه نقطه الكتف اهي، اوصل برضو معايا كده لنقطه الكتف. ماشي يا جماعه، طول الظهر احنا بناخد طول الظهر ليه يا جماعه؟ انا عن نفسي باخد طول الظهر عشان اطلع منه عمق الابط، ده اللي انا عارفاه. اي نظريه تانية بقى طبعا كل واحد بيشتغل على الطريقه بتاعته، انا بحب اشتغل على الطريقه السهله. عارفين انتوا السهل الممتنع ده انا بحبه. اجيب بقى نص طول الظهر واقسمه على 2، طلع معايا 41. هشتغل العمق الابط بتاعي على 21، طلع معايا 40 برضو بشتغل بزود 1 سنتي. ماشي يا جماعه، باجي من عند السقوط بتاع الكتف ده واخد المقاس اللي انا عملته. ماشي، اللي انا طلعته من نص عرض ايه الظهر، واجي هنا كده بسحب خط. خلي بالكم انا بشتغل بالماركه على القماش، ها، عشان ما حدش يقول ده انا بشتغل باللون ده بس عشان يبان لكم. واجي هنا كده بسحب خط. لما اسحب الخط ده كده ظهر لي خط ايه اصلا؟ ده دوران الوسط، دوران الصدر يا جماعه. ظهر لي دوران الوسط، عارفين اهو يا معلش يا جماعه، دوران الصدر اهو. ده كده خط دوران الصدر يا جماعه. باجي من هنا كده، بجيب المنطوره بتاعتي واقيس من هنا لهنا وبقسمها على الاتنين، واجي من هنا كده هنا واشوف هنا المقاس بتاع دوران الصدر قد ايه، وان يكن لغايه هنا اهو. واجيب معايا الكرف بتاعتي ودي لغايه هنا اهو كده.
ماشي يا جماعه اهي. بس كده. هنا ساعات ناس هنا بيطلعوا من هنا كده 5 سنتي، من هنا كده 5 سنتي عشان يعرفوا الحردة دي هتيجي ازاي. ماشي. بعد ما بخلص ده كده باجي من اول هنا لغايه هنا بشوف الطول بتاع الوسط بتاعي طلع كام. بعد ما باخد طول الوسط بتاعي ايا كان طلع كام، اروح سحبه خط كده يا جماعه. بعد ما اسحب الخط ده كده بشوف الدوران بتاع الوسط بتاعي اللي انا قسمه على 4 واروح واخداه. وبعد ما بحط البراحات، ها يا جماعه انا كل ده بعد ما بحط البراحات واروح واخده النقطه بتاعتي كده، وانزل بقى ال20 سنتي اللي هي الثابت بتاع طول الجنب اهي. ماشي. باجي من هنا كده اهو واروح نازله ال20 سنتي واروح سحبه معايا الخط دوران الهنش اهو يا جماعه. ماشي. واروح عامله نقطه على الدوران بتاعي، واجي بقى هنا كده اروح موصله ايه بقى النقط بتاعتي. النقطه دي بدي، والنقطه دي اهي بدي. شايفين يا جماعه؟ ادي الباترون طلع معايا بكل سهوله وكل ارياء. بصوا اللهم بارك، طلع جميل جدا وسهل وبسيط وما خدش معايا اي حاجه، وطبقته على القماش. يعني مش لسه هشف بورق زبده ولا هعمل اي حاجه واحط البراحات. انا بحط معايا اخد المقاس بتاعي بالظبط من على الزبونه واحط عليه براح. انا بحط 10 وكمان بيختلف من ناس لناس، وساعات بحط 8 على حسب العميله عايزه البراح يعني حاجه مظبوطه عليها ولا عايزاها واسعه. ما الحاجات دي اذواق. بصوا بقى باجي هنا كده اهو اقص معاه. طبعا انا غلط ان انا اقص بالمقص القماش يا جماعه، اقص اي ورق، بس انا مش عارفه المقص بتاعي ابني حبيبي راح حطه فين. وبصوا راح قصه كده. شايفين ده كده طول بتاع الكتف اللي فوق اهو، وده اهو بتاع تحت. شايفين؟ واجي هنا بقى باخد ايه، اجي كده اخد ايه الدوران بتاع ايه الخلفي كده بتاع الرقبه. وبعد كده بعمل ايه بقى، انزل بالسقوط بتاع الرقبه بتاعت الامام اهي كده اهو 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 يا جماعه. واخد بقى كده معايا الطول بتاع الجنب. طبعا بقى انا عايزه ازود بزود، مش عايزه براحتي، حاجه اختياري بتاعت الزبونه اهو يا جماعه. شايفين؟ ادي الباترون اهو اللي احنا مدوخين نفسنا عليه. ادي الباترون. طبعا انت بتعملي كده اهو، ده كده ربع، ها ده كده نص، ده كده ربع، ده كده نص، بس كده كده طبعا الظهر كامل وده الصدر كامل. ماشي يا جماعه اهو. هتيجي بقى تحطي هنا، لو تقولي لي 2 سنتي اللي احنا طلعناهم ورا دول طلعناهم ليه، هقول لك يا حبيبتي ال 2 سنتي دول عشان خاطر الظهر الامامي عندك غير الخلف. الخلف عندك حاجه كده ملساء كده، ما فيهاش اي ما فيهاش اي ارتفاعات ولا اي حاجه، انما الامام فيه ارتفاع الصدر. فلازم ال 2 سم دول عشان خاطر ما اجيش في الاخر الاقي معايا الحته تحت شالحه كده، هتلاقيها من ورا مظبوطه ومن قدام شالحه. فال2 سم اللي ناس كتير جدا ما بتطلعهاش من فوق دي، هي دي اللي بتعمل الشلحان من تحت. يا رب يكون ده كده عجبكم، واستنوا الباترون بتاع الكم عشان خاطر الفيديو كده هيبقى طويل جدا. وخلي بالكم الباترون بتاع الكم مفيش اسهل من كده. وطبعا انا لو عايزه اعمل بنسه بزود في البنسه في الدوران. يعني لو البنسه هشتغل الواحده بس هو 3 سم، بزود من هنا 3 على لما اهو على المتن يا جماعه، ها بشوف ده قد ايه وبزود عليه 3 سم عشان خاطر لما اجي اشيلها ما يعجزش معايا من القماش. ماشي. هبعملها لكم طبعا تاني في فيديو تاني، لان الفيديو ده خلاص كده داخل على 10 دقايق، وفي ناس كتير قوي بتزهق وما بتحبش تتفرج على الفيديوهات الكبيره، مع ان الفيديوهات الكبيره دي بيبقى فيها معلومات عن الفيديوهات الصغننه. يا ريت بقى تفتكروني بدعوه حلوه، واهم حاجه ان ابني ربنا يهدي لي ابني، ربنا يهديهولي، ربنا يهديهولي. بس مش عايزه اكتر من كده. وسلام مؤقت.